Tribunal Constitucional iskay kaq salapi audiencia pública remota nisqa huñunakuyta hispichinqa kay martes chunka iskay punchaw octubre killata hinallataq chunka pusaq constitucionales hatipaykunatapas kaykunam hamun suyunchikpi hayllas llaqtakunamanta. Kay hatipay hallarichkanja isqun pacha kimsa chunka tullmi achikyaqta hinallataq kachkanja magistrados Augusto Ferrero Costa umallispa, Ernesto Blume Fortini hinallata José Luis Sardón de Taboada. Hatipajkuna hinallataq amachaqninkuna rimarinmanku chaypaqmi mañakamunanku virtual mesa de partes ukuntakama. Qillqaykunan kumkayta mesadepartes.cdtc.gov.p/numeral/ utaq ventanilla virtual nintakamapas hinallataq correontakama mañakusqaykita apaykachimuwaq sala segunda @tc.gov.p kaqman.